I opet me je prekinulo u onome što sam htio reći. Naravno, ko i uvijek. Ovdje u ovom snimanju su baš onaj outro je ono sranje najveće koje postoji. Pa makni si ga. Pa ne mogu ga maknuti. Ok, Ive, evo tvoje stvari. Ovo je moje, ovo. Ok, to je to. Još sam jedan mač imao, ali si ga zadrži. Pa imao sam, aha, ok. Ovo. Dobro, zadrži si. Ostalo stvari sam stvorena. Ok, sada ovo tu pobacim. Tu je jak 1.24 porača pa sam bio kah na svijetu. Ok, krevete ću uzeti, sad ću ih postaviti. Ne još, ček da napravim sve lijepo da bude. Ok, ja ću smeltati ovo, idemo... ova triva, sam ja rekao triva. Si oborio ovu špilju, Ova drva retardirana. Ko? Ovdje bi bilo fora staviti mod, šta kažeš? Da, ali nećemo staviti modove jer je to ko hack. Možeš ti staviti tu hand mod i šta. Kako bi to bilo dobro, Ali... Evo imamo 6 vitova, možemo cookie napraviti. Imaš ti još šta gunpowdera? Niš. A svaki creeper kako sam vidio mi je eksplodirao, otkud mi? Ok, ja sam ubio 2 creepera da bi sam 2 gunpowdera. Ja nisam imao ništa na sebi faca. Bako mrzim ovaj server, to je strašno. Zašto? Jer je glup. Zašto? Jer je... Snimi, kako... Ja ne vjerujem da taj server koji nema plugin, nema ničeg, da može tako lagati. Onaj sa pluginima, sa svime radi tako lijepo. Pa server ne laga meni. Ma ne laga ni meni, ja... Da svako malo zalaga, ne znam što da ti kažem. Evo sad pišem oba dvoje 5 crti da hvatam. Pišem. Kad bi ti... Rekla mi volim te. Jaki, moramo staviti nekoliko torčeva, unatoč haku, moramo. Nama je dan svaki dan. Daj napravimo God Apple, ja. Ma šta ćemo raditi God Apple? Treba nam ovaj... Treba, da. Šta ćemo Šta zazad? će nam butter, mislim. Pa mislim... Ne znam, svrhu, Duša otišla u... Gdje su kosti jaki sve? Bone Meal sam ja već. Jesi? Evo ti Ive. Ive iza tebe. Jes. Imam još 2 ova stejka da ih potrošim. Evo ga, kuća postala opasna neka. A bojaki kamo si ovdje stavio ove saplinge, sve je sastrano. A pa razbijaj drva i više ih ne posadiš, šta ja ti kažem. Tako će morat biti. Ja ću si brightness maknuti, je. Zašto? Ne mogu ja tako igrati. Ja sam pošten čovjek. Ti ćeš biti pošten. Da, Ive, molim te. Tako. Kabulije. Znači. Evo, sat je na zidu. Šta je smiješno? Kao šavom sjekir. Bo mi armora nemamo još, šta smo mi gnjili?
Ja sam si ga napravio i tebi, ja mislim da ti taman dođe. Ja. Napravit ću ti ga. Savršeno. Jaki moramo isto osvjetliti vrt, jako loše. Dakle, ostalo su nam 2 irona, moramo ići majnet. Dobro. Ive, evo ti. Jedan nek majne, jedan nek ide. Točka. Nas tu više šta pametovati, ne bi bilo opet. Trebamo ići skupa Ive majnet, ne možemo ići jedan. Razvije sve ove seplinge. S tim možemo peći umjesto kol. Da, savršeno će biti. Evo te 2 ingota ću uzeti za lišće. Šta za Za shears? shears. Ok, Ive, ja idem, ti biš mogao doći isto sa mnom jer... Evo, imamo još stek i 4 drveta. Stek i 5. I da li ti mene trpaš? Tepam te jer ne možemo ići oba dva. Ako ne vjerujem da ćemo Ive umret oba dva. Trebamo se vratiti onda oba dva. Pa možemo ići za gore kopat samo, šta ja, nije bed. Poberi sav kol, sve još, sve nam treba. Okej. Čuj mi leđaki ovdje, ovdje ima puno, ovdje se vidi baš onu žilurdu. Čuvaj ti meni, ja već kopam kol. Da, isto ja. Dobro, nadamo se. Najbolje. Ja neću više dolaziti na šuk iz odvojke, ne da mislim. Zašto to moraš govoriti usred videa? Ne znam. Došlo. Šta ti se ne der... Ma nema briga, ja igram kako mi se da, nego... Što treba biti zanci čovječe, jedan ko da shvaća ono... Bo, ko da idemo u vojsku. Ive, ovo ide na YouTube, tako da mislim... Šta? Bano? Ne, nisi bano. Ne mogu ući server. Nisam te bano. Piše mi you're not to white list on this server. Nemam potpuno je to. Provjerit ću kasnije. Na ovaj server neš ni ulazit. Pa svejedno je server zatvoren, Roberta. Onaj server je zatvoren je. Kako, mama. Nisi uletavala na ovaj server. Niti ne mogu. Piše mi you're not to white list on this server. Bolje. I to je bila sestra od Ivana. I naravno igra Minecraft. Jer Ivan tuče, ko ne igra. Aha. Šalimo se, ne tuče. Jak imam 5 irona, 30 kola. Ja imam 7 irona, 31 kol. Šta Ha, se radi? ja sam našao lavu. Koliko još imamo vremena? E, tepa ću za tebe. Imamo još 2 minute. Zašto, Ivan? Jer mi je došlo. Eto to zašto. Pa tu smo bili, ja. Da znam. Pazi, Ive, sad idemo... Pazi, ne mi sad ništa vovat. Tu sam siguran da su ovi blokovi puni ispod irona jer sam vidio. Ok, ovdje je kraj. Šta radiš ti? Šta radiš? Neće ti biti dijamanta. OFC je. Tražim dijamante na drugoj razini, jaki. Smart. Ok, ovo je kraj. To je to za danas, ljudi. Vidimo se drugi put. Doviđenja.